Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Evo u ovom videu ćemo da se bavimo fontovima za crkveno-slovenski jezik. Pokazat ćemo gdje možete da ih nađete, kako da odaberete koji vam odgovara. Znači pokazat ću vam kako koji izgleda, kako se piše sa tim fontovima, da možete i vi da izaberete na osnovu toga šta vama treba, da možete da izaberete font za vas. I pokazat ću vam kako ja radim sa fontovima za crkveno-slovenski jezik u učilnici, kako pravim ove razne prezentacije koje koristim u video snimcima i tako. Nadam se da će ovaj video da vam da neka rješenja ako ste imali neke ideje vezano za pisanje crkveno-slovenskog jezika. Sa ovim možete da radite majice, da štampate na šoljama, da neke razne prezentacije, čak i video snimke možete da radite, isto kao ja što radim. Eto, možda ćete u ovom videu da nađete neko rješenje da svoju neku staru ideju sprovedete u delo. Pa da počnemo. Evo ovako. Ja sam se već malo igrao ovdje, isprobavao sam razne fontove, a sad ćemo iz početka, pošto da vidite i vi kako šta ide. Dakle, prvi korak je da odemo na sajt učilnica za crkveno-slovenski jezik. Ja sam te fontove preuzeo i napravio sam članak sa njima, možda i napravim posebnu stranicu da bude dostupno iz glavnog menija, ali za sada je to samo članak. I pošto je to upravo objavljen članak, on je ovdje na prvom mjestu. Kada bude novih članaka, oni će da ga potisnu dole, ali u opisu ovog videa imat ćete link koji možete direktno da pristupite fontovima koje imam na stranici. Tako da ovako kliknemo na ovaj članak i dođemo do ovih navedenih fontova. Znači ja koristim, trenutno dok ovo snimam, koristim ovaj prvi Ponomar Unicode, kako Unicode možemo sad na različite načine da ga zovemo, nekako mi je lakše, ne znam ja kako mi je lakše, nekad kažem Unicode, nekad Unicode. Ali ovaj Ponomar Unicode, ja sam se u njemu našao sve što mi treba i da je funkcionalno i da tako da sam prestao sa daljim isprobavanjem kad sam naišao na njega. Bilo je nekih ranih fontova, ovdje sam i napisao, na primjer Monah 5, nisam sa njim i sa još nekim fontovima nisam mogao da zapišem sve znakove i sva slova kako treba na crkveno-slovenskom, ali eto zadnjih godina su očigledno radili na tome pa su usavršili fontove. Znači Ponomar Unicode. Znači prva grupa fontova su zvanični, kako kažu, sinodski fontovi Ruske pravoslavne crkve koji su bili korišćeni u zvaničnim liturgijskim bogoslužbenim knjigama od 19. veka pa nadalje. Znači imamo ovaj Ponomar i ispod za svaki font imate naslov, kratak opis i prikaz kako izgleda kada se tekst piše tim fontom. Uzet je za uzorak vaskršnji tropar, tropar Pashe. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtju smrt poprav i sušćim v grobih život darovav. Dakle, drugi font je Počevski Unicode. On je korišćen u samom izdanjima Počevske lavre i u Jordanvilu, u manastiru Svete Trojice u 20. veku taj font je korišćen za njihova izdanja.
Evo vidite kako izgleda tekst, znači nema neke velike razlike, to su samo sitni, da kažem, detalje vezano za pojedina slova. Imate i Triodion, Akatist, znači ovi fontovi su veoma slični, vrlo malo ima vizualne razlike, ima razlike u funkcionalnosti, u smislu da neki imaju više znakova, neki imaju manje znakova, raspored unutra uopšte, snalaženje je različito pri pisanju ovim fontovima, tako da vi možete po sebi da nađete neku meru više po funkcionalnosti nego po izgledu. Postoji i ovaj fontovi za akademski rad, Monomak Unicode, ima, znači, također, da kažemo, za naše pojmove standardan izgled, s tim što može sa njime da se piše i latinicom kad se prebaci na tastaturi. Tako da ko piše na više jezika, ko pravi neku prezentaciju, neki naučni rad gdje na nekom drugom jeziku, pa onda navodi malo crkveno-slovenski, onda je tu zgodno da se koristi ovaj Monomak Unicode. Šafarik je font koji ima i crkveno-slovenski, a ima i glagoljicu u sebi, i tu ima i oblu i ugaonu. I imate ove dekorativne fontove koji služe recimo za pisanje ovog početnog slova koji je veće, vidite kako su, da kažem, ukrasni, ili ovaj Vertograd. On može da se koristi za naslove i za ovo početna slova, a imate i ovo recimo Katizma Unicode i Oglavije Unicode, samo za pisanje naslova. Vidite, ovaj recimo Katizma je dosta zbijeno, ovaj Oglavije je tako malo komotnije napisan tekst. Tako da ovako, sad mogu da krenem iz početka, znači kako preuzimamo fontove, tako da kliknete, linkovi su označeni sa plavim, tako da samo kliknete na njega i on se preuzme. Evo ga, dole preuzeo se. Sad ja sam to već instalirao, eto da vam pokažem donekle. Znači svaki font je ovako zapakovan, ili što bi rekli zipovan, i potrebno da se otpakuje, znači izaberemo ga, ekstrakt, i mogu da ga stavim na desktop, ekstrakt, dobro, i onda kada odem na desktop, imam ga ovdje, evo ga Monomak Unicode, meni je već instaliran na kompjuteru, ali evo na mom kompjuteru se ovako instalira, znači desni klik i onda ova prva opcija otvori sa Mate Font Viewer pregledačem. Znači ja kliknem na to i ovdje imam opciju da se instalira. I to bude za nekoliko sekundi. I onda odmah nakon toga mogu da ga koristim da kažem, Wordu. Ovo nije Word, ovo je program LibreOffice Writer. Ja ne koristim Windows, tako da ne koristim ni Word, ali svako bi trebao na svom računaru da zna kako se instaliraju fontovi, zavisno i od operativnog sistema, da li je Linux, da li je Windows, da li je Mac operativni sistem. Čak i u okviru istih, da kažem, operativnih sistema, na primjer Windows ima različit način instaliranja fontova zavisno od kog izdanja, tako da to ne mogu da vam pokažem sada,
a trebalo bi da možete da i trebalo bi da znate kako se na vašem kompjuteru instaliraju fontovi. Ali eto, da otvorimo ovako program za pisanje, ovo je Writer. Dakle, ja sam se tu već igrao i ajde da uzmem ovaj Ponomar, on je prvi. I uzet ćemo da pišemo ove tekstove iz molitvoslova, jutarnje molitve. Probat ćemo da pišemo ovako, kao što je ovdje. Dakle, šta ima ovdje? Nećemo naslov, pošto za naslov ima posebni fontovi, specijalizovani. Krenut ćemo od ovog teksta Vosprijanov bez ljenosti. Dakle, prvo slovo V. Sad, znači da biste pisali crkveno-slovenskim, treba da imate ćirilični font, ćiriličnu tastaturu, također aktivirano na kompjuteru, znači to je ovaj na mom računaru, a verovatno i na vašem u donjem desnom uglu. Sad je engleski, ali može se promeni ovako u srpski. Serbian ćirilični. Kada to promenimo, onda dobijemo crkveno-slovenski. Eto. Znači, pazite da je to, da vam je i ćirilica podešena na tastaturi. I onda možemo da počnemo. Idemo V, Os, Par. Sad, recimo ovo slovo ja. Nema na tastaturi, mora da se ide ovako na ubacivanje posebnih znakova. I ovdje imate sve znakove koje mogu da se koriste, koji su u ponudi. Svaki font ima različit raspored i uopšte različit broj znakova koje nudi. Meni treba malo slovo ja. Evo ga. Vosprijan. Sad bi trebalo veliko U. Kad bi ukucu na tastaturi U, dobijemo ovo, a to nije isto slovo. Nego idemo opet na ubacivanje posebnih znakova. I ne idem dole. Vidite koliko je tu znakova. Evo ga. Vidimo da nam treba i akcenat. Znači ovaj kratko uzlazni. Tako da možemo odmah odavde da ubacimo i akcenat. On je gore. Bio sam pritisao K nekako. Dobro, obrisali smo ga. Samo da stavimo crna slova. Tako. Vosprijanu V. I treba nam ovaj bezglasni znak. Greška. Samo da vidimo gdje je, evo ga. Kao latinično Z, ali to nije latinično Z, nego ima svoje ime. Ja sad ne mogu da vam kažem na pamet, ali ima gdje piše. Sad ćemo i to da vidimo.
knjige za učenje, bukvar, ovdje debelo jer. A ovo drugi bezvučni znak je tanko jer. Dobro. Čisto da ga ne bi zvali z latinicom. Debelo jer. Bez. I sad ovdje imamo apostrof. Apostrof označava da je tu izostavljen znak tanko jer. To je taj bezvučni znak. Ne, znači, da, u stvari, znači treba bi ovako da se piše, ali kada stavimo apostrof može da se izostavi malo jer. Apostrof, evo ga ovdje. Tako, bez, l, slovo je, nije to. Je. Treba sam odmah i akcenat, dobro. Akcenat. Je. No. Sti. Dobro, znači to je, napisat ćemo ovako. Ponomar. Ajmo drugi font. Na spisku je Počaevski. Ovdje ga nađemo. Sad nam tu treba, kad bi ovdje pisali ćirilicom, ne bi ništa našao, tako da nam treba sad da prebacimo na engleski i onda kucamo Počaevski, evo ga, Počaevski Unicode, izaberemo ga i prebacimo opet na srpski i pišemo isto, znači ovako, v, os, pr, sad ja idemo gdje ovdje slovo ja, vidite ovdje je drugačiji raspored ovih znakova, tako da ko je navikao na jedan font, treba će malo vremena da se navikne na drugi. Ja. Ne. Sprija. Ovo je negdje dole. Ima ovdje već sa akcentom, tako da je to dobro. Ima sa akcentom, ima i bez. Ako već ima spremno. Da ga ubacimo sa akcentom, spremno v. Pa da ubacimo ovo debelo jer. Tako ide pisanje crkveno-slovenskim jezikom. Znači, mnogo znakova ima koji treba da se ubacuju posebno. Ovi koji ne mogu na tastaturi da se pišu. Zato ide malo sporo. Sad. Gde je ovdje apostrof sad?
apostrofe, gdje si? Ajde, ljudi čekaju tebe, evo ga. Nema smisla. Bez ljenosti. Ajmo odmah akcenat. Tako je. Počajevski. Ajmo i ovaj da obojimo u crveno. Tako. Dakle, vidimo da ima vrlo male neke razlike u slovima. V se malo razlikuje. U se malo razlikuje. I tako. Ovaj počeski za nijansu manje, ili mi se to čini, da malo manje mesta zauzima, ali malo to nije mnogo ni bitno. Evo koji je treći font? Triodion. Znači prebacimo na engleski, da bi mogli da pišemo ovdje. Triodion. Pa prebacimo opet na srpski. Vos. Slovo ja. Ja, gdje si? Svaki font ima svoj raspored. Evo ga. Usprija. Da. I on ima s akcentima, dobro. Ajde. Dalje da zapišemo sve što možemo. Znači ubacili smo U sa akcentom, V malo da ubacimo i debelo jer. Usprijanov, bez apostrof, evo ga, bez ljenosti. I akcent, ovako. Malo čudno izgleda. Šta se to desilo? Ajmo ovako, uzet ćemo ovako već sa akcentom. Pošto se ne uklapa lepo. Ovako ljenosti. Znači vidimo da ovaj font još manje mjesta zauzima i da su drugačija. Malo se više vidi razlika, recimo u slovu U, u slovu V. Z drugačije. Ima, to je već malo primetnija razlika, malo i to, da kažem, stvarno minimalno. To je Triodion. Ne znam da li ima svrhe da isprobavamo dalje.
ove standardne. Ostaje još ovaj Akatist. Ajmo i Akatist kad smo već tu. Kad smo sve ispisali, ajmo i Akatist. Znači, prebacimo na engleski. Uzmemo, tražimo Akatist. Nisam ga, može biti da ga nisam instalirao. Da. Znam kako se piše. Akatist. Nisam ga instalirao. Evo, znači, kliknemo na link. On se preuzme. Otvorimo ovaj zip. Otpakujemo ga na desktop. Što bi rekli, radnu površinu. Evo ga. Akatist. Idemo desni klik. Ova prva opcija. Install. I gotovo. To je cijela procedura oko preuzimanja i instaliranja fonta. Bar na mom računaru. Ja sad moram da ovo sačuvam, pa da zatvorim. Jer neće da radi ovaj font koji je instaliran dok je ovaj program za pisanje bio otvoren. Znači instalirali smo font, mora da se zatvori program pa da se otvori ponovo. Dobro. Znači mi smo pisali sada ovo. Eto. Ovako. Akatist. Da vidimo kako on izgleda. Da. Treba mi srpska ćirilica. Ajde da obojimo slovo V. Pa idemo slovo Ja. Ajmo odmah da ovdje je slovo N, U, ovo visoko U uglavnom je izdvojeno dole. Ima ovdje sa akcentom, ali je ova leva strana višnja, a trebalo bi da je desna višnja, pa ćemo mi ovako da uzmemo U i da stavimo akcenat. Nadam se da će da bude dobro. Dobro. Debelo jer. Evo ovdje. Bez. Pa apostrof. Drugačije izgleda. L. Je. Je. Akcenat. Jednosti. I to je font Akatist. Evo ovaj Akatist još manje mjesta zauzima. I vidite kako i on ima specifičan izgled, naročito ovaj apostrof, slovo Z,
kako njemu izgleda ovo debelo jer, kako ovima izgleda debelo jer. Znači može da se nazre neka razlika, ali nije ništa, da kažem to, da kažem, vizualno svaki može od ovih fontova da se koristi, to je samo malo vizualno postoji razlika. Eto, to mi se radi. Kažem, ja sam naučio i navikao na ponomar, on ima sve što mi treba i već sam kod njega zapamtio raspored ovih znakova kad treba da se ubacuju, tako da mi najbrže ide sa njim, tako da koristim njega, nemam potrebe da menjam ništa posebno da dobijem nekim drugim fontom. Vi možete da isprobavate kako i vama najviše odgovara što se tiče tih funkcionalnosti, pa izaberite. Ajmo sada da vidimo šta tu ima još od fontova. Za akademski rad ide ovaj monomah, ne bi njega da sad nešto pokazujem, uglavnom vizualno opet isto izgleda, možda sa malim nekim razlikama, nama to sada nije bitno da pišemo i različitim i jezicima, latinice paralelno, tako da što se mene tiče to nema potrebe da se pokazuje. Ovaj šafarik, nisam isprobavao, ne razumijem se u glagoljicu, tako da to mi sad nije nemam šta da pokažem ja tu sada, pošto se i ovaj video već odužio, prešao bi na dekorativne fontove, znači postoji ovaj Indiction Unicode, sad ćemo da nađemo njega, njega sam instalirao već. Dakle, ovako. Znači, Indiction služi za pisanje ovih početnih slova velikih, kao što bi tu u ovom slučaju treba da bude ovo slovo V. Kako smo rekli, Indiction. Samo da prebacim na engleski. Indiction. Da prebacim sad na ćirilicu, na srpski. Evo ga. Evo kako izgleda Indiction. Ajmo ovo da povećamo mi to, da vidimo. Da vidimo malo bolje. Kako je lepo ukrao svijet. Dobro. I tu možemo ovako. Sad, u ovom fontu su sva slova velika, on nema mala slova, znači on služi baš isključivo za pisanje ovih početnih slova. Znači kad bi išli na ubacivanje posebnih znakova, ima od latinice, ima znači samo velika slova i uopšte nema mala slova, ima malo ovih akcenata i to je ceo font. Dobro, mi smo znači naše ubacili i sad bi trebali da prebacimo na drugi font. Ajmo na Akatist, pošto je tu. Znači, ovo prijavno možemo da prekopiramo ovo
Da bi pisali opet. Ovako bi izgledalo, može da se oboji u crveno. I dobro, već ima malo ozbiljniji izgled. Sad, kako bi pisali kad je ovo početno slovo mnogo veće da zauzima nekoliko redova, to, da kažem, ne znam kako, da li postoji neki zvanični način. Ja sam to video da može da se ubaci ovako text box, znači kutija za tekst, i da se unutra ispiše. Zaboravio sam kako se zove ovaj font, znači Indiction. Indiction. I tu napišem slovo V. Ubrate. Ajmo ćirilica. Možemo da povećamo font. Neki znatno veći. Ajmo 30 ili oko neki. I haj. Ajmo njega da obojimo. Tako. I onda možemo, sad može preko njega da se piše običnim fontom, znači ovo sad nam je aktivno pločevski. Kad bi pisali, ima malo preklapanja, ali to rešimo sa jednim ovim tabom. I ajde da opet da ne bi, ajde pločevski, da ne bi pisali opet, uzet ću da samo da prekopiramo ovo i da to stavimo ovako. Sad kad bi uzeli novi red, morali bi opet tab, da tu pišemo dalje. Nasumično ću slovo da pišem. Znači, ovaj text box može samo da se tako došteluje. Neki veći. Tako. Znači, tako bi mogao ovo veliko slovo da se poveća i da zauzime 2, 3 ili više reda koliko je potrebno. Eto kako lepo izgleda. A možemo, ajmo da probamo ovaj drugi font ukrasni, kako se on zove, Vertograd. 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 Ajmo njemu da ubacimo text box. Da, Vertograd. Stavit ćemo veličinu. Koliko smo stavili ovdje? 44. Neka bude 44 i možemo da ga obojimo samo. Evo njega u crveno. No, eto kako je lepo.
I sad možemo tu da prekopiramo tekst. Da raširimo sad preko cijelog. Nasumično da ispišemo malo slova. Dobro. Dobro, da vratimo kako je bilo. I ovo sad malo da približimo. Znači, evo. To je malo previše. Evo probamo 66. Možda to bude dobro. Pa da. Pa da pišemo još. Znači 2 puta tab. Zapišemo. Ajde nešto smisleno da pišemo. Malo to ima izmešanih, ali dobro. To je otprilike to što se tiče samog pisanja teksta. Znači, imate ove fontove za samo pisanje, imate ove ukresne fontove, imate one koji podržavaju više jezika da mogu da se pišu za neke naučne radove, imate onaj font za glagoljicu. To je otprilike to. Sad mogu da vam pokažem kako ja koristim u svojim prezentacijama, u svojim videima, videosnimcima pisanje crkveno-slovenskog. Kažem, malo se oduži ovaj video, ali eto, mislim da će ovo da ide brzo. Dakle, ovako. Evo one prezentacije radim na sajtu koji se zove Canva. Možda ste čuli za njega. Ima, da kažem, deo koji se plaća, ali i ovaj besplatni nalog koji ja koristim također može da završi dosta toga. Tako da evo ovako ćemo. Ovo su moji raniji radovi. Znači, sve što se uradi ostaje ovde da može opet da se uradi ponovo. Posljednje što sam dobio je, da kažem, priznanje za 500 urađenih dizajnova u ovom programu. Znači da sam koristio. Ajmo recimo imate ovako create, da se kreira nov dizajn. 3000 puta 3000 otprilike piksela. I sad kad bi ja hteo da ovdje, pošto je ovdje imate pisanje teksta i tu imate razne fontove, ali nema ovih crkveno-slovenskih. Ajde da probam Ponomar. Nema. Ima onaj Počevski. Nema Indiction. Nema, kako beš onaj Akatist. Oni nemaju crkveno-slovenske fontove. Sad, znači da bi mi mogli da pišemo ovdje, mi trebamo da
da ta slova prebacimo u neki drugi oblik. Zato ja koristim, imam ovdje program koji se zove Inkscape, koji pravi vektorske grafike. Vektorske znači da mogu da se uveličavaju do beskonačno, ne gube na kvalitetu. I sad tu imamo ovako alat za tekst, za pisanje teksta. I kada kliknemo, a tu već imamo ponomaruni kod, samo treba ćirilica. I u njemu može da se piše crkveno-slovenski, samo što bar za sada nisam našao kako se ubacuju oni drugi znakovi koji ne mogu tastaturom da se pišu. Znači akcenti, apostrofi i ono slova koje nisu navedena, nisu ubrojena u tastaturu. Tako da ja kada nešto pišem, ja tako napišem tekst i napišem u ovom programu za pisanje, pa ga prekopiram u koji se zove Inkscape. Ajde obrišem ovo, znači prekopiram ga. Onda ovo odmah može da se eksportuje. Znači, evo, odmah je tu. Sada je sve kucano na tastaturi bez posebnih znakova. Možemo da možemo ovo da prekopiramo, pa da vidimo kako to izgleda u Canvi. Znači, ovo je sve ponomar. Ajde. Kako se beše zove ovaj font? Nismo probali ovo katizmu. Sad ćemo i to. O glavi. O glavi ili kod. Sad to može da se eksportuje. Idemo u Canvu. To je. Sad ovo više nije tekst, ovo je u obliku slike. Da vidite to koliko ima dobar kvalitet i kad se razvuče na veliko i dalje se lepo vidi. Ajmo da uploadujemo i ovo. Posljednje. Tako ja pišem ove tekstove. Koje vidite na samim snimcima.
vidite na prezentacijama i na sajtu. Ovdje sad u Canvi imate svašta da ubacujete. Prvo može pozadina da se mijenja, bilo koju boju. Stvarno ima mnogo mogućnosti. Ima raznih tu elemenata, grafika raznih, uglavnom. Baš svega i svačega. Eto. Znači imate tih elemenata, imate fotografije čitave da ubacujete, svega i svačega. Pozadine. Čak i malo ozbiljnije fotografije. Dobro, ne treba još ovaj gušter. Ali to je to. U suštini, eto kako ja pravim svoje grafike. Nadam se da vi dobijete neku ideju da svoju neku zamisao ostvarite pomoću ovih fontova koje sam sabrao na sajtu Učenica za crkveno-slovenski jezik. Oprostite ako je bio malo duži video, ja sam se trudio da bude što kraće, što, da kažem, sažetije, da ne dužim mnogo. Da nisam pokazao fontove za naslove, za pisanje naslova. Koji su to fontovi, samo da vidim. Znači, Katizma i Oglavije. Oglavije smo već vidjeli, a ajmo ovdje u ovom programu neko je lakše da se napiše. Ćemo i ovo slovo da pomerimo, malo ćemo da smanjimo, tako da se bolje vidi. Na čemu da napišem ovo? Molitvi jutrenija. Katizma Unicode. Slovo. Ćirilica. Sjećam se da sam ovaj font isprobavao, to ćete da vidite i sami. Vrlo je nezgodan za pisanje jer su mnogo uska, a visoka slova, tako da se prvo na ovom spisku teško razlikuje koje slovo, ali to i manje više nego što, recimo sad nam treba ova titla koja označava skraćenicu i to ja prosto nisam našao prošli put ili se, samo da vidim, ima neki problem vezano za postavljanje title, sigurno. Da, prosto nema title. Ili ako ima, recimo, možda je ovo, jest ovo. Molitvi, aha, evo sad hoće. Mislim da sam imao neki problem vezano za ovaj font, možda neki drugi u pitanju. Molit.
V i unutarnja. Da li ima zajedno ovaj znak ili evo ovu. I treba nam ovaj akcenat kojim počinje. Mislim da je ovo, nije. Ništa, morat ću ovako da izlupam. Da, to je taj. Sad znam koji je. Tako. I u tre i ja. Molitvi i unutarnje. Sad, to da prekopiramo. Šta se ovdje desi? Gleda šta se desilo, brisat ćemo. Sad ćemo ovdje da promenimo font. U glavi se zove onaj drugi font. On je malo komotnije napisan, bolje, lakše se čita, a i lakše i za pisanje. Jer su znakovi ovdje znatno pregledniji, kao što vidite. I dobro, znači, to je to. Znači imate fontove za pisanje čistog teksta, imate fontove za dobro, ajde ono glagoljicu i naučni tekst, ajde da pomenem da postoji, ali imate i ove ukrasne fontove za prvo početno slovo da napišete, da izgleda ovako stvarno lepo da kažem. I imate fontove kojima možete ove naslove da pišete. Nismo našli ovaj font kojim je ovo molitveno pravilo pisano i ovaj lijep font, ali dobro. U suštini to je to, vidjeli ste kako se prebacuje tekst u ovaj drugi program koji pretvara tekst u sliku, pa se ta slika na onom sajtu Canva dalje oblikuje u neke prezentacije ili šta god da vam je potrebno. Toliko od mene, kažem oprostite ako je malo duže trajao, prosto je bilo dosta toga da se pokaže. Želim vam svako dobro, želim volio bi da vam je ovo korisno i svako dobro želim, pa se vidimo ako Bog da u drugom videu. Zbog.